Nung Bisayang sayay biyebo Auni na manalbe ka Ketang content creator Papa Pongs Pogia At vlogger ning Kapampangan At dakalya pang aral Kareng manalbe at inyang turo Masanting para keka Papa Pongs Pogi Vlog Auni na lalabas ya Kenge kang cellphone mo Aldot, Bengi at Chuya At ketang pamag-vlog na Kaya beto rin Kapampangan Ang vloggers Geti Luzon, Visayas, Mindanao Papa Pongs naning abang Papa Pong kining bengi At mag-vlog hanggang nokorin pa Dadapuyin kayang vlog At content creator naning kabalen Keti lalawig ang Kapampangan Alben me kabalen kong Kapampangan Papa Pongs Pogi Vlog, anak ko Tuniyang ating kwela At aral king beta Pag-ayan pen may kang vlog na Sigurado mituran ka Kakakit mo'y kang gawada At itang lugod na Pamag-effort at suporta Para ke kayo kabalen Papa Pongs Pogi Vlog Auni na manalbe na ka Aldo ang pong begi Lalabas yaging keka King cellphone mo aramdaman mo Itang sayanan ning biye mo Alben mo ne Papa Pongs Pogi Vlog Auni na mag-content ya Aldo, Ugto at Bengi Lalabas iyake ka Kabalen Kapampangan Akit mo itang saya Nadingbe kay katamu Dening vloggers alalabas i-cellphone mo Alben me at i-share at follow me Papa Pongs Pogi Vlog Auni na Papa Pongs Vlog kabalen ko Anak ko anyang aral